Tigami na ni Paulo dokyo kay do ifuso, ni kapat do rakwawat-watek. O yaku iyan do pamamtengan si chay kwayam, yaku pivarayin wo varina ni Yesu, panyirsiringan ta. So yaku pancyan ninyo umrat do ichichirawat nyo. So ikano yung nyo matsipayok so ichichirawat di Kristo. Tau siyaw kapagaman nyo so nakem nyo. Apya-pyapa kapiano nakem nyo do ichatataon nyo. Di kamo may uya-uya. Ta karilo nyo no kaduan din nyo. Makuyuyat kamo pa mapianuanup so kaduan din nyo. Ta uriwichak man nyo yasa so uno neda yanan no seri. Ta yaten rana yamraralay ni Yesuam yatak may yasa so katao-tao. Yasao seri ayam yan yaten. Ayasa so ipi nanakam. Ayamigan ni yamatadutoa yanyi mapanup yaten. Yasao panyirsiringan ta. Yasao taipigan. Yasao tapangurayan so ngaran atumaktak yaten. Yasao taudututa akmati amado karawan. Iyaranam yami matmat ngenyaten. Ayam raralay niya tao. Yamachikaup yaten. Amapak kabuso varay nado karawan. Yami katar-tar ko nanyiturod yaten ni Is Kristo. Aten-ateneng ta. Natumanguray wo nakem na yatumurun niya yaten. Akman so chiring dosisyo. Tama niringam. No kapitya kavat naranado tingatoam. Niarag na si Satan. Akano kalamsuyan na. Kapantanano yaumanod ya tauso. Teneteneng. Akano uyoyat da. O pipi pangayan no. Kanyimitya kavat nado tingatoam. Niman-man mamaido karawan. Unyi may gagchindo karawanam, iyawo ni may kavat do tingato. O ikakman na sangam na iturudo tao do karawan wo mapiro ka ba ari-arilo na. Iyawo ni mantano tao so teneteneng akano uyoyat da. Nitenengan na wo tatasaka tawa libo-libo no chiri-chiring na. Kapamnek na do tatasaka tawa mangununong so chiri-chiring na. Kapamnek na do tatasaka tawa may limwang no mapasarya chiri-chiring na. So iyan no tawa panyirsiringan dokyo kay. Amnanaw so sindya. Uikak man nasangam ipakasidong daso aruwa umanod di yamataduto atawo. Amay pagnatso na kanakam di yamataduto. Ta yaten ranam akmanay katao-tao ni Kristo. So ikami minta akmayasa migan niya makatenang di Yesua anak na ni amataduto. Akmay makavivo atao makatap-tap ranaso nanaw ni Kristo. Jirana akmanso kanakan. Akmay arda akano pagpag. Adyaten ngiso pamnemnekan tungunungunot so nakemdo mga lalas so tsiringa tao. Di tamangununong sumalas. Ta pangurayan tao pangangarilawan na matsisirisiring do ityata tao ta. Tao riwo ipipagnat ta so ununed. Uminara si Kristo yamay matmat ngenyaten. Yaten rana yamraralay niya tawam. Akmanay katao-tao yaten. Iyam yatumalamurong nyaten. Urita ityak may yasaso nakenakem. Yamarilo no kaduan yaten. Ta yaten rana akmay may kete-ketedo cinayam. Cinamawag no katao-tao na. No si akmatiyasa mapanod so nakenakam taji Kristo am tira ko uyoyatta.
kapi yanwanup na dyaten no pangangarilawan na ni Kristo. Kupangurayan wo ngaran ni Is Kristo a panirsiringan ta. Yam vavaga jinyo. Jinyo nginarawo icicirawat dano ya jima narali ataw. Ta unakenakam da nyiram ya bunapipi pangayan. Uno nedam yak may kasari-sarian. Ya budakas ngesngenan do vayowa uno ned aya pujiya matadoto. Sudai kanoyo nga ya jima cipayukso nakenakam di ya matadoto. Dadyaten ngiwuda kanyigan aya tumanguranguri do nakemda ya mapasag pienso aktuk toda. Abu akman sanga nanawna ni Kristo ani mamiring nyo. No kamo manoyo nga yarana ni makamiring siya. Yarana mangununong do manoyo nga nanawna ni Yesu. Ninanaw naman din nyo karuan nyo nawo adana nakenakam nyo. Yam ngingit din nyo do piraratanan nyo. So alitan nyo na do adana nakenakam nyo. Pangurayan nyo wo avayowa unoned nyo. Akano icicirawat nyo. Amapatuoso apiya nakenakam na ni yamatadoto. Uriwo din nyo na mangununong isumalas. Umanoyo nga ciring wo patuawon nyo do akman nyo'y kaktedo cinayi. Tamo mamimina akmanay pivong-vongwanan no katao-taon ni Kristo. No si may uya-uya kamuam, di kamo na to may raratan. Tao siyaw katunyo pasdepan so araw, may uya-uya. Tano si akman kamo sangam, kalitan kamo ditan ni Satan. Wini mangapso alapan no kakwam, ablisan naranawo panakawan na. Ako yat narana amyo no velek na. Makanakam so kapanidong naso makasya tao. Tao siya umaral ta ciringa makubot din nyo. Tao makasidong so tawa kano ikapiano tawa ciring wo patuawon nyo. Tao riwo ipakasidong nyo so umamiring so ciring nyo atawo. Jinyo alavatwo ikaingan na no unoned no seri na ni yamatadoto avare. Tao seriyam yung kadna jinyo ni yamatadoto. Dokavi na jinyo no makwa. Ablisan nyo na wo uya-uyan nyo no kaduan jinyo. Jinyo maciragragi wo icatatawon nyo. Amay uya-uyan. Jika mo na lululus mangavi. Tao siya na wo kapiyan nyo siya do unoned nyo so paciwiyan nyo do tao. Wo kapiyan nyo so nakenakam do kaduan jinyo. Tunyong buwa wo uyan nyo no kaduan jinyo. Akman si yamatadotoa yatong boso raratan nyo. Donakani mawakwak ninyo ni Kristo.